zobuhemukiye za maraya kuko ntiziri bushobore kwibona ubundi uri kurakora sene neza nye nico kintu asanzwe agikora mu buzima bwa buri munsi arabyibonamo akavuga ati kumbe na jewe ngenze uko byari kugenda uku iyo ntakora uko sinari kubuka rero baba batugiriye nabi kuko hajya film bipanze ukuntu canke histoire zipanze ukuntu baguhaye sene yikore ntacyo bitwaye igikuru n'umutima bakunzi ba Yakini TV n'abakinyi mwese mukunda gukina amareresi muramuvyumva igikuru n'umutima igikuru suko aho wimbira abantu barambona wagiye mu bintu bya igisaniro urumva yene Jojo yavuga ati winje mu mwuga ifa ko ukora gine wumva ivyo ukuri akora. Bakunzi ba Yakini TV ndabahaye mwiriwe mwese bitewe naho muherereye na bwakeye bitewe naho muherereye nkuko twabemereye yuko tuzokwaba tubazanira ibintu bishasha muri Yakini Studio uno munsi udasanzwe aho twatumiye umuntu umwe gusa ariko imbere yuko tumwakira reka mbanda gusabe option subscribe like na share na comment kugira ngo igihe cyose dukoze ibiganiro byacu byameye gushikira ku gihe. Rero umutumire wacu suwundi rero reka tumusabe abidondore. Amazina yanje nitwa Jojo Tumukunde nkaba ndi umumama w'abana batatu nkaba nyine ibintu by'amareresi. Mwamwumvise rero suyundi ni Jojo Tumukunde tuzokunda turi bangahe se ko mbona tumukunde mwese ko Imana ibidusaba. Bakunzi ba Yakini TV muramubona yuko ari umumama mwiza umumama w'ikibaju urabona ni Jojo yene mazuba ni Jojo yamiryoshe ni Jojo. Bakunzi ba Yakini TV rero reka tugende ku kiganiro cyacu nyezina ariko imbere yuko tubanda ikiganiro cyacu reka ndamusabe abwire akajambo kamwe gusa subscribe abariko baradukurikirana bose mukore subscribe inde subscribe. Bakunzi ba Yakini TV mwamwumvise akazwi kiwe no umuntu aje atavyorosha muri industry ya films comedy. Uyo rero akaba ari umwigeme reka dukoresha izina ry'ubwigeme nubwo ari umudamu n'umwigeme aje atavyorosha muri industry y'intuze ya films. Uyo rero akaba tumaze tumukurikirana ku ma TV online atandukanye. Ubu rero tugomba kumenya mbega Jojo ninde Jojo byamugendeye utubwira yinjire mwa bino bintu mbega Jojo iyo uri mwa bino bintu reka n'ibindi siriba ndabivuga reka tubanze dukomeze. Jojo umaze imyaka ingahe ukina ibintu bya sinema? Imyaka 9. Imyaka 9? Yego. Umaze kubyara abana bangahe? 3. Sabana mubiri. Muri sinema ni benshi cyane nago nabaharura ngo mbashobore. Mbega wabitanguye usanzwe wubatse canke warukira inkumi? Nani nubatse. Mbega Jojo igihe wiyumvira kuja mu bintu bya cinema serious na comedy muri ico gihe umutware wawe ububwiye yavyakiriye gute? Urabiziragoye na cyane cyane bitewe n'imico n'akaranga by'iwacu ntago abantu dutahura filme kumwe bamwe bumva ko ari ubusazi ariko ku giti cyanje je ndinze ndabimubwira nyene yarabaye tushe gatoyi ku mutima mbura ntavyakiriye neza ariko buke bivanye na message abana turiko turatanga na filme turiko turakora ukuntu zikora ku bantu benshi kandi nyene nawe ubwo zikamwigisha byatumye rero avyakira nyine ni buke. Mbega Jojo amaze gutabura akinye filme ya mbere ifilme mbere ahereye ko yitwa gute? Kinani. Bayisanga kuri inde? Bayisanga kuri YouTube. Dani kuri channel yandira. Ikindi. Okay. Mu kindi club niho nahereye banyigishije ibintu byinshi. Nahereye kuri filme yabo bita Kinani. Yego. Niyo ya mbere. Bakunzi ba Yakini TV muravyumviye neza yuko yahereye ku Kinani. Jojo tukuzwa ari umukobwa witonda kubera ko yahereye ku Kinani. Nyine nahereye kuri filme yitwa Kinani ariko n'ubundi nari umumama usa nuko nawe mfite umwana yananiye.
umwana wanje niwe yitwaga Kinani ntago ari jewe Ah. aha nari njerwe guhanura nyine Kinani nawe urabyumva bakunze ba Kini TV murumva yuko ariko arigwanira kugira ngo none ntakine Kinani mbega Jojo nk'iyo bishitse bakagukinisha nk'ifilime ugasanga mwayikinye muryamye mu gitanda hama umugabo wawe akayiraba iyo filime umugabo wawe arakubwira gute? umugabo wanjye ndamukunda cyane arazi yuko ndamukunda icyo ni cyambere afite icyizere filime uryamye urayikora bitewe na message uba ushaka gushikiriza kandi urabizi dukora ibintu bibaho ubuzima dusanzwe tubamo bwa buri munsi rero nta bintu birenze nyine ni filime ni ibikino nibisanzwe nibaza ko atacyo bimutwara none Jojo ko mbona warongowe n'umugabo utaraba umusitari w'icamamare bagutelefone hariya hirya no hino nta gihe cyagize ukabona ko umwe warihenze warongowe ataragera? ibyo ntabwo byabaye n'ibizigera binaba kuko nta kintu na kimwe nihenzeho kuko n'ubundi nta cyanyuma nta cyambuza ubuzima burakomeza kwa kundi nyine. Jojo maze iminsi mbona kenshi abantu b'abakinnyi ba filime iyo bakiri inkumi iyo barongowe bagaca babiheba abo bantu babatera akama kahe? bagaca baheba kubaka cyangwa bagaca baheba sinema yesu we aho rero biragoye ni wa muntu aba ariko arakora ikintu kitamurimo cyangwa nabwo usanga atazi ibyo arimo arakora ibyo ari byo ariko iyo umaze gutahura filime ni iki filime mbega kubera ko ndabikora niba warabonye neza ko wakinye filime uri umukobwa ukabona zirakunzwe ukabona zihanuye abantu benshi kubera iki ahubwo ubaye umumama niho baba bageze nyabuna ko bakora ariko nyine abantu ntabwo babitahura kumwe gusa nabatera akamo yuko ibintu bakora ntabwo ari byiza wangu keretse gusa bishitse ugasanga abashinga ntahe babo ntibabishimye aho bafite uburenganzira bwo kubireka buri wese agira impamvu ye. None uhanura iki abo bafasha babo bababuza kugenda kwidagadura no kuronda amafaranga kandi birimo akantu nyine gusa ntabwo ikimbere ari amafaranga cyane igikuru gusa n'icyo ushaka gushikiriza abanyagihugu cyangwa abantu muri rusange rero abapapa bameze bene uko cyangwa abahungu bameze bene uko nabatera akamo yuko iyo ngeso boyiheba kuko umugore ntazoba umusazi ngo kubera agiye muri filime no mu nzu nyene hajya umusiga ari umutima wiwe ubimurongoyemo kubikora ivyo ntushobora kumufata kandi ikindi nacyo gukina sinema nitala umuntu ntashobora kwicarika impano ngo bikunde niko mvyibaza. None Jo hariho abantu benshi usanga barakunda gutwenza abantu mu isite bisanzwe nawe so akenye ba filime none abo bantu baba bafite yotara urabizi bikino biri kwinshi n'abapasiteri nabo nyine barabikora kandi bakabikora neza kandi urimo uraraba kenshi naho nyine umengo ni bikino nibikino nabagiye abantu batwenza abandi rero hajya atara barayifise gusa ntago babizi ntabyo bazi kuko abakomedi ikintu babereyeho no gutwenza abantu nabo rero hajya atara bari nayo gusa nuko batarashobora kwitahura neza ko iyo tara bayifise. Bakunzi ba Kini TV ngira ndabibutse mu byonde subscribe like share na comment kugira ngo ibiganiro byacu twamaze dushaka kuri televiziyo bibashikire ku gihe. Nabibutse yuko ngaha aha turi ni muri ni nahantu dufatira akayaga kuri ya Kini TV nahantu heza kuri ya Kini TV murahawe kaze abasani batandukanye. Reka dukomeze Jo mbega nizihe ntambamye abantu babigeme canke abadamu bakunda guhura nazo muri cinema series bigatuma byo baca intege bakabiheba abandi nabo ugasanga bagenda bidoga hirya no hino nizihe ntambamye nyamukuru zikunda kubashikira? Intambamye ni nyinshi kubera icyambere uri umukobwa canke umumama ukora ibintu bya film uhura n'abantu benshi batandukanye ugakorana n'abantu benshi batandukanye muri ba bantu benshi dukorana ntago bose bafite imitima imwe na cyane cyane ko abahungu benshi cyangwa abagabo benshi baba bazi ati umugore w'umusitari cyangwa umukobwa akina film ujya n'umusazi ndazi ujya mwegereye ntiyongeraho ugasanga rero ni ntambamye ukunda guhura nazo bitewe n'abantu baba bashaka kuba managinga nabo bishakira ibindi cyangwa ababosi nyine usanga nabo bishakira ibindi intambamye ntago yabura ni nyinshi. Ikindi naco ni ibyo nyine ariko uravuga byerekeye urugo ugasanga wabwa umugabo ati ngiye muri shooting saa 8 nzabanje ariko ukajya muri shooting ya saa 8 ntibikunda kubutashe ugashanga ushitse muri saa 2 saa 3 nyine umva ushika umugabo yashavuye
intambamyi ni nyinshi yakira nyinshi cyane. biba byatewe n'iki none kugira utahe izo saha Urabizi mu kazi abantu ntago dukorera ku mwanya kumwe, kandi ikindi nacyo akenshi biterwa n'abakinnyi. Hariho abakinnyi bajya imbere ya kamera neza neza bareba nawe kumva umujinya urakwishe. Bashikira sene zabo n'imiburi buri nk'amasaha 3, ugasanga umukinnyi ari kuri sene imwe amasaha 3 araheze. Urumva uzojya gushikirwa wacerewe umwanya wagiye bana. Reka ndabasaba no kuri ikintu kimwe. Ikintu cya mbere no kwikura mu bwoba, kuko ubwoba nibwo niyo ngorane ya mbere duhura nayo kuri tere, bigatuma umwanya uducika. Ngo barambona ngo singira ibi niba ugiye muri sinema injira muri sinema neza umenya ati ngiye gukora iki kugira ngo natwe mudukingire ingorane nk'izo. mbega cyo tugaruke kuri icyo kintu nyine cy'ubwoba. Hariho abantu usanga ari abigeme bamubwiye wakine ifilime ari kureshwa n'umuhungu cyangwa akamusoma akabizu, ugaca usanga ngo yagoshera iwanyu ngo arabibona, canke ugazona urundi nawe ngo urumva ngo jewe mu gitanda ntayo nokina ngo ucabona ko ni ndaya. Abo bantu bahanura iki bobo? Nyine nivyo navuze, buri muntu wese agira umutima wiwe, mugabo filime nyene ngira ngo nago abazi icyarico. Nivyo hari igihe nyene baguha sene kwe nakuyumvira ko kumva guteye ubwoba. Kumvira je ndashaka gukina rero y'ubumarayi. Hari igihe bakubwira ati umugabo wo hanze aguterete kandi je bitarakuba. Nyene biragoye, hamwe ndabatahura, ariko iyo uzi akazi urimo n'igikorwa uri kurakora iby'isoni ukishira pembeni, kuko ukina mu ishusho y'imara yakugira ngo imara yahiri ibone kidakora byiza. Rero nibaguha iyo nkuru ukayanka, umenye yuko uzobuhemukiye za maraya, kuko ntiziri bushobore kwibona. Ubundi uri kurakora sene neza nye nicyo kintu asanzwe agikora mu buzima bwa buri munsi arabyibonamo, akavuga ati kumbe na jewe ngenze uko byari kugenda uku, iyo ntakora uko sinari kubuka. Rero baba batugiriye nabi, kuko hajya filime bipanze ukuntu canke histoire zipanze ukuntu, baguhaye sene yikora ntacyo bitwaye, igikuru n'umutima. Bakunzi ba Yakini TV n'abakinyi mwese mukunda gukina amareresi, muramuvyumva igikuru n'umutima. Igikuru suko aho wimbira abantu barambona wagiye mu bintu bya igisaniro, urumva yene Jose yavuga ati winje mu mwuga ifa ko ukora gine wumva ivyo ukuri akora. Murana yuko hari n'abakini by'ubwicanyi suko ari abicanyi. Bari message ariko atanga. Bari message wamwicanyi harakabona ati kumbe ngira nabi, kumbe yanishe umuntu umuryango w'uba barakurya. Kubera iki afisa hari karabyibonamo ni nk'icirore, twe turi vyirore n'ubundi nyene n'ubwo buzima yakuravye akibonamo, akabona ikosa akora iryari. Rero wase kubidukorera mona ubu duhemukiye vraiment nk'abakinyi ba sinema naje vyombabaza uhaye rero ukayaba cyese tutayishoboye. None nijari umenye ko umuntu adashaka hariho sene usanga zigoye we. Hariho amasene nyene usanga ari komplike ukuntu nawe urabizi noneho. Ayaje n'umujournalist. Uri umujournalist. Iragoye nyine noneho ubimenya, hariho nyine amasene usanga agoye. Jo, hariho abantu benshi mbona ngaha muri industry ya films and comment ngaha i Bujumbura, usanga uno munsi ITV bariko wanagombe TV uno munsi wakiniye aha ejo bakiniye hari, mbega byo biva kuki biterwa n'iki? Hari ikindi kintu utaruzi, hajya umukinnyi ameze nk'imaraya, ameze nk'indaya, ni ukuvuga aho bihiye twebwe niho dutonda. Nkagiye cyane cyane nihereyeho ninza nkaza kuri TV yawe nkasanga uri na manager wanje cyangwa uri boss wanje, niba umpemba agashahara gake nkigira muri wakabakampa menshi, nkigira muri wetu bakandengereza aho bihiye niho tujya. Rero ibyo ntibiza gutangaze ngo umukinnyi amubonye ahengeje umubonye hariya, ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, kuko twese dukora kugira ngo tubeho. Nagira zari korabo muri ko murakora hasharika korabo nyine urayikora, ariko ntago wama muri korabo. Korabo si igifu kirazisa, ariko ibyo biza ntabwo igifu gisa. Bakunzi ba Yakini TV nagana babwire rero aba manager murabyumva namwe aho Jojo aradukebuye twese abantu dusanzwe dukora imyuga, ife ko umukozi umuha agashara kiwe ku mwanya kugiye kugira ngo anezerwe.
nawe ashobora gukora akazi neza none ejo nk'ubu uye nk'umuntu naho agukeneye ugaca usanga umuntu araronka ubwo buryo ntaca kujyanye woca kwereka mutana igikoko mana yanjye bazi gukorera merci yego ndishaka oya si meresi ashobora kuko umuntu yagashikana ukuboko birashoboka birashoboka kubera hariho umuntu aba atacararonka muga afite ahantu ashaka gushika akakubwiza ukuri ati nukuri je wahumbona uko nta kintu ufite shaka ufashe kugira ngo igikorwa cyanje kijya habona nimara kuronka akantu sinzokwibagira jewe nabo bantu nama nabafashije kandi ni ngombwa ndabikora nanka gusa je umuntu yiyemera urumva ngo je ngo nzoguhibi aho kugira ngo unyemere ibyo utazoshitse bireka umbwira ati ntacyo mfise muvandimwe ngo dufashanye igikorwa dukora akazi neza nituronka akantu ntacyo nzokujyana aho jewe nibaza ko atakibazo. Okay Jojo reka tubashimire ku kigoro mwagize n'umwanya mwaduhaye nawe mwakoze. Reka tugusabe ubwire abari kwa dukurikirana akajambo ka nyuma ucogira sonde subscribe na like na share na comment byose bifatanye. Okay murakoze. Akajambo ka nyuma navuga cyane cyane ku bakinnyi ba filme icyambere n'ugukomeza umutima ibyo murabizi bivanye n'utubazo utu cyangwa turiya duhura natwo mugabo gusa kuko uba ufise ahantu ushaka gushika icyambere ugumya umutima ugashyira akazi imbere no kugira ngo wige byinshi cyane kurushaho icyambere no kwihangana. Hanyuma ikindi cya kabiri nacyo yego n'agafaranga karakenewe kuko niko kadutunze mu buzima bwa buri munsi ariko kandi ikindi kintu cya mbere ni icyizere. Niba ugiriwe icyizere muri company runaka cyangwa nanaka witwitesha mu mahirwe kuko icyizere kiboneka ahantu hake. Haba murakoze. Jo arakara nibagiye jo ndabona kuberewe cyane gose nagenda kubaza akabazo kamwe iki gisuko ni cangahe? Iki gisuko mba nkaho ndi ngo ni 1 miliyoni n'inusu. Iki gisuko cyanje rero gihagaze kurangahira kuri 25 miliyoni gusa pro yonyene pe. Warabibye? Oya ntago nabibye ngiye mfite umuntu wanje iyo mfite amafaranga menshi nibyo rero ndakubwira niba mfite amafaranga menshi ndagenda nkamurundaho narose duke nakumbwira ati seduke urashobora kungira ibintu bibiyayi rero aha anivuma namwe amafaranga atarenga 25 miliyoni ariko ntago ari make yahawe n'umukunzi wayakura hese wayatora. Amajo kuva hasi gushayije wambare yangahe? Urya rero mfite umugabo wanje ariyemera umugabo yiyemera ariko rero ntabwo nambara ibintu bya menshi mana kirangoye mwana nje nago nkunda ibintu byo gupresenta nyine ibintu by'ubuzima bwanje ariko kuberwa se amafaranga menshi habega umuntu rero nta ni chapeau igisuko kitarimo byose kubitamwe 70 kwari make yonyine pe hano maragura kirato cyane erega twebwe aha mu Burundi ona ibintu byose mfite nta kintu na kimwe kiva hanze byose nibyo wacu Burundi ariko rero ingorane twe ko abantu dufite urona simberewe vugisha ukuri yo uri kibaju urakoze twumva ko Tanzania hanze muri Amerika nibo abantu bagira ibintu byiza ariko ibintu bya mbere byiza biri hano iwacu kandi ukambara ukaberwa kandi ku giciro gito nyine bana nawe katacyo mbaye ni Burundi bakunze wa Keni TV reka tubashimire rero mwakoze gukurikirana umushiki wacu atubwiye impanuro nyinshi byo turagushimiye urabandanyirana n'abandi mwavyumvise ko yabyaye abantu batandukanye yaravyaye abana benshi atarabo umubiri ariko arabo muri cinema serious na comedy nagenda kwibutse rero ufite subscribe like share na comment akunda kwavuze subscribe like share na comment birakenewe byo musanzwe mubizi nk'abakunzi ba channel zitandukanye nta nubwo ari ngombwa ko ndakubibutsa ko ndabizi nabo ko badukunda sivyo rata love you. Rero behind the camera hariko DJ Angel kuri microphone hariko DJ Yakini.